Mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga abantu babiri baguye mu manuka ikomeye abarenga 10 barakomereka cyane bikomeye. Abantu babiri bahise bitaba Imana abandi benshi barakomereka manuka ikomeye abereye mu karere ka Muhanga ku mugoroba w'iki cyumweru. Iyi manuka abereye mu mudugudu wa Busozi kagari ka Kivu mu murenge wa Cyeza aho ikamyo yari itwaye isima yavaga i Muhanga yerekeza i Kamonyi yagonze minibus yari itwaye abagenzi. Amakuru yibanze avuga yuko ngo iyo kamyo yo mu bwoko bwa hoho ufite plaque RAH 591 ki yaba yabuze fili imanuka itigonga minibus yasifite plaque RAF 591 ki yari itwaye abagenzi 18 berekezaga i Muhanga. Abahitanwe n'iyi manuka ni Musabyimana Marie Vestine imyaka 38 ndetse n'Uwiringiyimana Jean Bosco kuri kigero cy'imyaka 41 y'amavuko. Abaturage bagezaho impanuka abere bavuze yuko humvikanye urusaku rukomeye mbere yuko izi modoka zigongana bikabije, abantu benshi bagahita birukanka baje gutabara abakomeretse. Umwe mu bagezaho byabereye yagize ati ikamyo yasaga niyabuze fili imanuka cyane igeze hafi ya Hihasira yigunga bikomeye, byari biteye ubwoba cyane rwose pe. Amakuru avuga yuko abantu 14 bakomerekeye bikabije muri imanuka mu gihe abandi babiri batakomeretse bikabije ariko abandi babiri bahise bitaba Imana. Inzego z'umutekano n'abatabazi bahise bageraho imanuka yabereye batangira ibikorwa byo gutabara ndetse no kujyana bakomeretse kwa muganga. Polisi ikomeje kandi gukora iperereza kugira ngo amenyekane neza icyateye iyo mpanuka mu gihe abaturage bakomeje gusaba gutwara ibinyabiziga kwitwararika cyane cyane ku modoka zitwara imizigo ahamanuka cyangwa se ahantu hahanamye. Iyi manuka kandi abereye mu karere ka Muhanga yibukije n'imanuka abereye mu karere ka Kamonyi urenze ku cyapa imodoka zihagararamo cya Musambira munsi ya Paruwasi ya Musambira. Angaha habereye imanuka ikomeye y'imodoka itwara abagenzi ya RFTC yavaga mu mujyi wa Kigali n'imodoka ya Toyota Hilux Vigo yavaga mu karere ka Muhanga. Ababibonye bavuga yuko umushoferi uri muri Vigo we ntacyo yabaye naho bari bari mu modoka itwara abagenzi ya RFTC bose bangiritse cyane bikomeye. Umwe mu babonye imanuka bw'itangazamakuru ko iyo Vigo yihutaga cyane ari nibyo bishobora kuba byaratumye igonga imodoka ya RFTC ngo mu gushaka kubisikana n'izindi modoka byihuse cyane birangiye habaye imanuka nk'ingi ikomeye cyane nko murimo kubibona kuri screen yanyu. Kugeza ubu kwamamaza umutekano mu muhanda bikomeje gushimangirwa cyane kwibutsa abatwara ibinyabiziga kugenzura fili n'imiterere y'imodoka mbere yo kujya mu rugendo. Ngari ngukora abantu bari muri imodoka minibus yakoreye imanuka mu karere ka Muhanga tubifurije kugirira ukuri dashira kandi rwose baruhukire mu mahoro mu gihe abanga 14 majya nko kwa muganga nabo tubifurije gukira vuba. Mbabwira ni karagaciyemo nyina cyari mwe Nyabari Obed na ngini Obitime News mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga ndetse na Kamonyi. Obitime News.